Eleksyon MDC KHADC kelas Sdang ban shongshit hadien ba kiladon ki Kyrtong ki bala Pyndep ban thep Kyrteng hynne kesngi. Kyrtong ban nyngkong ban thep Kyrteng udai Kyrtong MDC ke NPP na Laitumkhrah Malki Bah Fantin J Lakadong bala Pyndep ya Jingthep Kyrteng ISBT Mawiong. La synran lang yo Bah Fantin da ka Kurim jong kong Ampareen Lyngdoh badai MLA Bad minister ke sorkar Jylla nangta ki nongialam ke parti bad ki paidbah nongkyrshan. Laban kdew hang ni ba Jingthep vote kan long haka arpuai tarik rempang kat ba kajingyo vote kan long haka arpu saw tarik uju hiu benai. Good morning or afternoon, madam. Afternoon, madam. Hi, sir. Lisa, what's the time? Government of election and lots of people. I, Fantin J Lakadong, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 17th Laitumkhrah Malki District Council constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Election region. Ada mau dilawan hat kita nomination kita sih. Aduh kan lo feel confident mau hingap ya negara MDC election kita. Wishbon ngalong confident tambang ngamlong overconfident ngasuba kakamlam ngalale adi mikilak penjob yang amen ajakat kendai ngasung ngakam shong ngana tray sibon kikam namta konferensi ta riu kejai penriu ta kadang sulong syania tadi bang syania ru hakin nongkyrshan di dunia kiba la penjob menakani bat mentaru kinya penjob yang ngasai Kijing Pyndep habai khen bakaan le labun pi saya don hang tei saya tip kibil skiba laklaan kilabun bai kalan habi de kilaka habi de ka lineage habi de ba kino bun ba kibil kiba ngilaya trailang ba state government trailang bat lat ke Jylla jungi te habi de ba kaban sawan pat di sisang ong ada job swa sabatai dan dai ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba ngakwa ba kentin kasih jungi bahkan long compulsory no haka primary education kata kali ka waiswa kamat bat ngin saya budin biang dalak job marki bun ba ki kam district council bangi habib